Namanya pasabayaki di stasi Dominion pila-pila tulah dilesang mapipisan na ko mangka kipasyumpu sang maikarin sola paaranonan na keluarga kuma ko tete karua masyang lagi garonto las sambayang pakusti nga sibilang mo namanya di pala ata teping karangan kipudi siya kipakala abi ikomi opuang tatuang pagilan kadatuan surga ya pakala abi ikomi panguran ngerande lagi poga ulang teinan nyate maadin dadi situr ulalan pa aporayami na pumala abi isangami kipo mo pa imasalanasang laabi pala kominto to maara pulang teinan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Yan na syumpu na ada laminesang mimale lako alangnya te buka na terapal kiana itu sini atau ya dulu datang. Ayo, patare lo kata pembesan dah. Bergumul dengan Tahu berkomunikasi.
kasi masabi niya. Oh, tanya itu pala ting. Sepangki. Satu, dua, tiga. Oke, di pop mati. Lagi kau kasih. Kalau nak sound si kamu mo. Para di sana yang muda. Kalau anak. Aku dulu namanya di mana? Serong ini. Kotorong ini. Atap karuan batu mama. Awan turut dah. Kaya pasira. Ake magati. Ati tilo do. Atis ko jom. Ito sumali. Buka teh turun. Ano? Sang lali turun ke tiping kau ni. Supaya kami kerja ini. Selesaikan dulu ini.
Anak aku lola, pengaruh kuala. Iya, tolong ke. Tolong. Ya marok ke titik sitar. Terima kasih taruh mana nanti lepas. Gondrong wis itu dah. Gondrong. Untuk siapa aku masa kidu kaki ikan itu bang itu jam makan. Yo kerjaan pokoknya kali kita bernido di pasar kapi mai. Ko susi betul kita itu keluarga kita solan asang ya tu dia nanti jong lima rupiah kubai. Tapi siti alang ada. Iyo saka te kanda silasam patu batang kaleta dolo lata pamuntut ya batang kaleta pira-pira informasi lako kita kuyana demang kama pamuntut di laku soro lako ada ko na patek kete lan tangga iyan na utilan na tangga tabi kita keluarga Masambayan. Lasang na ambe na anak na pinamasalok. Amin. Tonton kami upuang kipudi siya kipakala adi. Kinayang tanda bilangi yaitu dia nama masemi pangurande-randean lante inan yate. Tonton bangkan ni masambayang mati olomi kumua lani pasake kani sitaruna lante pak pasaka tu ki olay lante atu totemo sulang na yatu diona pasake tongkonan lante inan yate na pasaka keluarga la kami tu diona patun na batang kalay kim arupakan de sewai tekan de sewai yate dinopa kita pasita apa batang kalay ki kinay unamparan yatu diona kamabukon baaro dinopa na mamasini siya pak kaboromi pada itu salah budaya ki opuang ambil tarima kali dia mas sambayang itu mak pamuntui pamususi moya tangki pantarai nak don tangki pasar ini lagi ita mak puduk kirandan teme ko pombe na kumali salisa motelan na tanga bisa du kaya aluk banu atau sipa atau marata na upo mo nakarang atau lantanga na napatu utumo pa memasi na lako kita solanasang dak tasi salongan dak tamareko na puduk na to posaro lante tanga na tondong siya subungan na arang puduk na kita bintu to maarabu dolon na pamali jute sipa atau marata
Yate tongkonan matakur sumanga pira-pira tumali tuutun jona tenaga den jong mai komersie resto ne esie kodikai ne linne doreskie orode umove Ranggoe Pande Sandi Dolie Mirne Minaye Angkoroi Neliae Kodirgai dari we Kobensiai Nikolarai Simonde Lokarisai Yeyende Lipusai Kowinde Putrai Uranae Utoke Begini dia. Yang penjual pangsit di aku menyatakan
Iya, selama makaren laku kita solanasang, selama sita pemani ipaiman siram pak kaborok laku kita solanasang. Bunga kada kukua, tabe laku Bapak Pastor Albert.